Sir, bahai batong taklay mana kiri koro beti ngorok secret. তাকলাই যে বিজেপি ni যে হাওয়া অবতো নগুন তো না দাল বিদাল যে পার্টি তাকলাই जों বিজেপি ফাইনাই এক থেকে সাইড সাইডটা ন ফাইনাই Sir, bo police क्षेत्र nung amni guri pega. आं तबो 60 ने होते 7 8 9 10 27 28 29 अबरक खावि फैजा ओंखाय ताक 33 34 35 36 37 ताक 45 Abrok nung nanya to. abrong nain tongfo ओंखाय ताक yang te 48 49 50 अमरक tongfo Sir, nung ki o ekdong simne ekara actually so busu jero ti asa bade ba busu butro ko nung keplai ne khakai to. angoro 19 থেকে 20 হাজারও আং জিদু নাই Lead do nai. Lead do nai. Oke tabo aro visit khlai nai sa. o jaw bil Obri jakolo por visit khlai sa. oboni yakolo ang 46 47 48 49 50 polling center ang visit kade Sir, sini mungkin serius. sinimong Binode D BJP ni candidate Ini norok bor thana pai. Sangai ko vote dina phai. Taklai ni je vote agini selai bahima tong mane santipurno naki ba kisa osanti tong. Jahate ke to hoida mana bises tata. Sabno tum nai. Raja ni Mothano tum nani bagi. Acha kunu kiri koro keribla na. Angka nini polling center boro. Police. Nini inko vote rema jaga boro. Oh iko sini kutana Kutuna skulo acha acha. Eker 45. Acha angkai bani mungkin sa sari. Ani bumu khai bimala. Bimola debarma. Bimala debarma. Balke ham. Khapang ta hote boksong sengkhai na yor bo nukha. Dol voter lagi khatung khatung ke phaile jak. Jo to borodok. Naidi bura theke burisik jo to nola tha ti ba ke mokol no gya bono rom lai. Ge yakung khara prono ti lai ro vote center phaile man mang pile sung nui tongo. Khapang ta hote boksong ama haikene free and fair tinini zero violence soba haikeno vote na har jagai tongo. Seng egar 48 tau phai baja phaijak narono khana mang piliwo abani bagai abo egar 48 ya nakati egar 43 engnon 43 polling center seng tau basajak khabang ta hokte bukhsong khabang ri ta hokte bukhsong khatung khajani bising tei tinini je abo kaisa kotor ter hanjago je Tripura Legislative Assembly ni tini songmari yakaba tini election nahar jagi tongo ang je tau phai baja phakya omongkha eker 43 polling center ro phai baja oro bahaino sungnuka bori tei sala line tang nikhlai baja laijak voting ni bagi nasing laijak sungjoto noro nogui tongo tai nai mathang bahaini ro bahaino gobang ma oro kora nai mathang bahaini ro oro joto baja laijak sungnuka kokthai thaini sungui nailangana khajani tau tei buksong dara tini je vote kuno kiri koro ta tong bukhawo sustokan tini acha angkai kyabo mane kuno jagar konorok ni ekta kirima ba kyabo ekta bata bigno ba boybiti amtiro kuno kirible na nongo bo center klaikha gotona polling center busuk number eker 45 angkai phungni simon oba haike norok ni oro line nukha line kolok balake hambai taklai ja pila budre 3 bosor angkha acha taklai bahai boto norok ni khatung khaja busuk jora tong taklai sibnawo pura bo ga phaisi na keria amkai punya yang kwbang ma philogo nokobaya sibnawo kai nonga ora hanyo pas pawa pas hanyo pas Jesus khayo simnawa joratei tipra motha karai kai kubang phailak sur tipra motha phanai BJP kerei event tai congress kerei ang Jesus khayo nongo bo polling center wachini polling center angka kutuna kotor eker 45 ke tinini je o chongmari je abo nung asabadi na sabno nung vote khlainai sini sar bisi kutuno rinai mojoto borok isas tamkai ayang gurut naimano tipramot hatai kerei oro kuno sit kerei suru tipramot hasini joyam nai ninmung animung angel debo khabang ni takute buksung narono khana satung kerba bukno buritai salarok pasalai tini
भोट देनायनि बागै जत बरक दिनै अराव खाथुं खाजाखौ बाचालायजाक लाइन रमलायै अबनि बागै अबा कायसा कतर टेर होनजागो सिनि भारत हाव गोबां मातियानि बिसिङाव संमारिबो कायसा टेर अबा हायके नायनो थांबा हिनि बरक ग्राक के तनि जागन जों नुखा अबा हायके ताबुक जों बाचाजाक 1:45 पोलिंग सेन्टार कुपनापारा हामबाय नरमते पुनुकनाय अबनि परे 1:48 पुलिस सेन्टार बाहायनो थाङि जों नरमनो मांगलि पुनुकनानि साइटकनाय हामबाय सार नब्लाके हामबाय पुलानो साग्रादि तिनि अ सुबलगरे 1:48 अ सेन्टार बसु जराति फ्री एन्ड फेयर भोट चलि दं तब अरो सुबलगरनि 48 नम्बर पुलिस स्टेशन सुबलगर एसबी स्कुल तब अब तब 10:30 का सासिं तो और 253 भोटा माने भोट होबाय टोटल 937 इलेक्टर और मोटामुटी 27% पदम भोट लाइल हांगे अब तब सातनि सिं तब भोट लाइलिबनि मोटामुटी फ्री एन्ड फेयर पिसफुल आशा खायो गोसो टाइमावबो पिसफुल के पाइनाय कयटा जरा भोट नाहारजानाय भोट एमने 4टा जरा भोट किन्तु 4टा लाइनआव दंलांगे ब्रो टोकेन मानाय लास्ट लाइन থেকে ब्रो टोकेन माइ फैनाय नम्बर থেকে माने जरानि बिसिङाव 4टानि बिसिङाव जरा अरा हाबनाय रक बरक न रिरेनाय हरम बरक न बरक टोकेन माइ जे लास्ट 4टा बिसिङाव जे लास्ट दंनाय उन एक नम्बर टोकेन फैनाय के टोकेन बोसंनि फैनाय 1 থেকে जे माने केब्रो 100 नम्बर भोट दमनाय ओंखाय नर आसारा दं जे म जरानि बिसिङाव जे अरनि जत भोटार्स रक भोट खालामनाय हिने आशा तो आनी तो किदर भोटार गोबां 937 भोटार बा आशा खालायो बर' फाइबिल हांके टाइम फाइबिल हांके नि 4टा बिसिं पाइने आशा जबन लास्ट एक्सपीरियंस और टाइमो पाइला टोकेन नांलिया लास्ट इलेक्शन ओके सब इलेक्शन ओके सर अब भोट थाइकलाय सर अमंका सुबलगर एसबी स्कूल सिमनानि पार्ट नम्बर पुलिस स्टेशन नम्बर 48 सर ने सिनिम किसा अनि अंका सेक्टर मजिस्ट्रेट एसन सालका जमाते अनि पार्ट नम्बर अंका 142 থেকে 150 ओके सर हामबाय Hah? Parkai itu kan semua barang biak. Ganas pun je lah. Siapa sih? सर प्लीज कोई 235 हाँ अभी तो करीब 10 बज गए कितना परसेंटेज गया होगा परसेंटेज तो पढ़ना पड़ेगा ठीक है तो अभी ठीक ठाक से चल रहा है ना ठीक ठाक से चल रहा है आप आपका परिचय मैं प्रेसिडेंट हुई सर रंजीत